Oblusunun Leylek rayonunun Kulundaylı hökümetinin aslında çoğulup durağız. Bizden deputatlar mıyzam negizide işteve jetat. Hurmatlı Sadır Nurkojoyevich, Kamşibek Kıdırşayev sizlerge kayrılabız. Bizden deputatlar elge kelgen pomuştardı öz başınçalık menen özünün kızıkçılığa koldanıp jetat. 2 milyon akça kelgen eken elge dep. Anıda özünün kızıkçılığa kamaz alıp kamazını işletti de bu bizden Batken oblusu da mıyzam degen nersenin jiti da yok. Hurmatlı Kurmankul Zuluşup siz de şunu karap verseniz sizlerden biz Jalpı Kulundaylı hökümetinin yeli suranağız. Bular özlerinin kızıkçılığa daim üşüntüp gumpamışlardı emelerde koldanıp duruyor. 100 tonna semet, 100 kup cıgaç gelgen anıda özünün paydasıga birörlerge alıp barıp satıp berdi alıp barıp yerden küveler var. Uşunu karap beringizler. Biz prokuraturaga da emege de kayrılganbız. Sizlerden zakonunuzlar bizden Batken oblusuga kelbey jetat. Şunu sizlerden suranamın. Hurmatlı bu deputatın töragası Orazaliyev Şairbek Nişanbayevich. Uşunu karap verseniz, bu öte öz başınçalık menen işlep, özü bilemdik menen işlep, özü bilemdik menen kelgen akçanı da özü koldanıp jetat. Özünün kızıkçılığına faydalanıp jetat. Hurmatlı Sadır Nurkojoyevich, siz uşuğa Batken oblusunun eliga, jerige, mizamıga bir köz salıp koysanız sizlerden suranağız. Jalpı eldin atынан. Al boyunca keçegi 2022 yılı 14-17 sentyabrdan keyin kovalandan keyin kelip Rustam Japarov akça verip ketken. Oşo 2 milyon so'm Solyarkaga işletesiңер dep bergen ele. Andan keyin Solyarka МЧС камсыздайт. МЧС менен сүйлөштүм деп ошондой деп кабар берген экен. Соlyarkaga иштетпей башка айыл өкмөттүн кереги иштеткиле деп. Анан ошол балдар жана комиссия түзүлгөн ошо 2 миллион боюнча. Депутатский комиссия түзүлүп, ошо комиссиянын балдары анан неме менен сүйлөшкөн экен, Рустам Жапаров менен. Бизге техника керек болуп атат. Эгер уруксат берсеңиз, 2 КАМАЗ алайлы айыл өкмөттүн балансыга депчи. Элге кызмат кылат, мына күйүп аткан үйлөргө топурак таш иттеп азыр иштеп атат. Ошо күйүп кеткен үйлөргө иштеп, топурак ашкылып неме кылып ташып иштеп атат. Бирөөнү 750 миң сомго алганбыз, бирөөнү 960 миңге алганбыз. Бул тууралуу элге маалымат берилген, сразу бүт баарын берилген. Булар просто бир 3-4 адам уюштуруп эле ушундай кылып атат. Алар бир-экөө келип ошо 2 миллион чекесинен бизге доля бер деп бизди да кысымга да алган депутаттарды. Биздин комиссия чечет, бул силерге берилбейт деп бербей койгонубуздан ушуну уюштуруп, бир-эки бай дежурный аксакалдарды уюштуруп эле ушинтип обращение кылыптыр да. Негизсиз ал мен булардын ошол кишинин өзүнүн үстүнөн арызданам, ал жерде мыйзамсыз бизди каралап атпайбы? Жөндөн эле.